Pozdrav ekipa, sam Faraon Siki. Igrat ćemo malo Fortnite. Sad moramo od Clash Royale. Fortnite je super igra. Dobra igra. Mislio sam prvo igrati PUBG, no skup je. Puno zahtjevniji kompjuter treba za samo pokretanje, a još igranje. A skoro je sve isto. Eto, da vidimo. Ja nikad ne skačem odmah. Survival je igra. Tako da nije bitno koliko ubiješ, bitno je da ostaneš zadnji. Ja rijetko skačem, negdje točno u sel, ali više sa strane idem. Veća je šansa ostati dulje živ. Označimo tu. Najbolje se označiti odmah sa markerom. Laganije se snaći na mapi. Ako ste novi, ne znate još napamet gdje je šta. I kad padate, izbjegavajte brda jer vas onda prije otvori glajde. Ciljajte uvijek krovove kuća, jer najveća šansa da je gore čest. Opa, još se čuje negdje jedno. Čest možete prepoznati po tom tipičnom zvuku. Sad je... Malo negdje bolje. Prvo kad razbijate krov, treba uvijek biti oprezan jer se to vidi, neprijatelj može skriti. Nije mi bitno, kupili smo nešto oružje. Sad kad ste to novi sa strane, možete skupati par drva. Htio sam negdje, sad neka čest zabava, negdje ja skrio ko zmije. Zato je najbolje slijetiti negdje sa strane, ne baš točno u selo. Već ih je 52 su ispala. Evo, ispred nas je puca. Kad vidite tako neko puca, najbolje sa strane, lijepo iza njega doći. Da vas ne skuži. Evo, dva puca imam u drugom. I sad. Najbolje šuljat se tako, polako ja vas ne čujem. Jedna ode u kuću. Što je gore.
Taj ljudi će izaći, evo ide pravo nama. Evo ga, prvi kill. Organica. Ne, kriva puška. Pošto survival mod, zato killovi su okej, ali bolje je lagano igra strpljivo. Malo sam prehlađen, hladna žuja me sjebala. Vidi se krug smanjuje, dobro smo u krugu. I normalno kad trčite negdje, tu i tam se malo gledate nazad, se ne bi netko prikrao, evo kao sada baš. Dosta je teško pogoditi igrača, nije kokod di pukneš da ta metak ide, jer ovdje veće gravitacije i daljina, metak se spušta i nije toliko jednostavno baš sad ide jednostavno. Gdje se sad? Gdje se skriva? Da, kao što sam rekao, najbolje se evo ide, tu i tam se okrenuti za sebe, jer kad igramo moj friend i ja duo, on trči, točno da je Lisa Alan gola iza njega, on ne bi skužio koliko puta sam se izgubio zbog njega, ne veze, nubovi smo oba dva. I sad bilo dobro nekad kad bi ga uspio prevariti. Da ovo, ti trči gore po brijegu, dođem iza njega. Nemam ništa dobro, to je bilo za daljinu. Dajem ti koliko mi skinući. Sad ću trčati u ravninu, busa pa mu nema pogodit. Trebao bi se shilat. Imam Peter Bendić. Gdje je? Gol. A jebo sebe. Eto. Šteta nisam imao neku bolju pušku. Na daljini. A solidno mi je loše. Idemo još jedno odigrat. Prva je prošla solidno. Niš posebno. Standardno. Nubovski. Bilo bi super kad bi napravili neki update da se može u auto voziti. Se nakon često dobije neki ključ i da se zišlo. Eto, Gazet je poletio. A gdje ćemo mi sletiti? Opet negdje sa strane. Ne točno u grad, selo, kaj već. U jezero Sido. Ono bi na neku brdo, na primjer ovdje. Da, to je blizu Busot. Ne, ovdje ćemo. Puno puta si označim pa ne odem tamo. Baš čudno. A reda radi orijentacije i tako. Treba izbjegavati brda normalno. Da se glider čim kasnije otvori. Trebalo bi čim strmije padat, ali ne može se svaki put. Gađamo tavan, mogući čest koji ima. Ja se čuje kaj. Ništa, normalno. Imam sreće kod tebe, kod Filovića. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words
as if to say, hurry boy, it's way Nije ovdje se neće čest. Baš čudno. Nema sreće. Dalje. U krugu smo. Skupimo sad par drva, zima će brzo. Evo ima tam često auto, dobro, ba nešto. Nema nikoga. Opa, dobro. U krugu smo, znači. Ne moramo nikam žurit. Nema nikoga. Popimo si gemištek. Već samo nas je 46%. I ovdje neko vrata su zatvorene. 44, 42. Pada po broju zaposlenih nakon sezone Hrvatske stvari. Opa, šajem. Čuje se česno ovdje. I bolje da se čuje. Ovo je vjerojatno najloše puška ikad. Još se ne smanjuje. Tek za 2-3 minute. Tu i tamo sad krenemo iza da ne bi tko naletio. Da ne bi bila ona pjesma Napala me sreća. Možda ni ovdje nitko nije bio. Vrata su isto zatvorena. Ih je ostalo. Nema će, inače se. Okupimo municiju. Otvorimo vrata. Mi smo se na čalcu rodili. Sviđa mi se kod ove igre
kad nema jurnjave za kilovima i to, možeš igrat polagano, možeš igrat kako hoćeš. Normalno uvijek ima iznimaka koji igrate za kilo, da nije ovo taj tip igre. Nigdje nikoga, 27 na 6. Vidite kad idete tako preko bijega bi bilo poželjno da idete polako. Nikad ne znam gdje ko čeka. Tabra se otvorila. Nema maratona. Ne se gradi. Kupio nije. Opa, 230 metaka, dobro. Česti kupio. Još ne treba ići u krug. Koje drvo. Opa, česti tu. Da i snajpera nekog. Aj. Brže iza drva, brže. Ajmo brže, ide. Neću stići. Jaaaa. Šteta. Ništa, to je to od mene. Stavite like, sub, 1000 eura. Neću se ljutiti. Auf Wiedersehen.